Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Republika Srpska Gameplaya. Danas ćemo malo, kao što vidite, igrati Hitman Blood Money. Današnja misija je, ovom se završava campaign, ali ima još jedna pored dodatna misija, pa ćemo i nju da igramo. Ono završna, kao prolog u knjigama, čuveno u knjizama. Nema veze, današnje mete su Daniel Moris i Mark. Ojoj, ovo onaj treći. Koliko on je, braći, ja ću morat ubijati četvrtog. Znate, ako se ne sjećate, uđite u, kako se zove, 6. misiju na našem kanalu. Sam da zapišem ovaj broj, samo sekundu. Nazvat ćemo, sad ćemo da ima šta je to. Sam da ja uključim čita da sad ne znam. I to uzmemo moje omiljeno oružje. Sada smo ga sakrili. Ubija gospoju. Moći imaju i ovi oružje, ovi... Šta su oni ovi... Idemo napisat nešto na leđima. Htio sam napisat 4 slova S, ali ne može. Idemo, sada ćemo malo da se zezamo, igramo sa njima, jer su šta. Oni vid gospe, i ovo gospe, ovo je... I ovo ide u bijelu kuću. Ovdje moramo da uzmemo neke kartice. Su ovdje kartice. Evo ga. Key card. I videotape. Da me kamere ne snimaju. Kao. Uništija montor. Onda i kućište. Ne može se kućište uništiti. Nema veze. Otvorili smo vrata. Ovo su neka levacka vrata bila, čim se ovako mogu otvoriti. Moramo ih sada sve fino pobiti. Onaj Moris, što mi je meta, sad ćemo ga svjetlo. Onaj što mi je meta, a njega, on je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i on s onom pticama pokušava da ubije predsjednika, ja moram predsjednika braniti. Vidio je budale. Ajmo si grad ganje oko stola. Gdje je onaj prvi pas? Juj, je li ovo Obamina žena? Evo potpredsjednika, šta on mene? Je li ovo Obamina žena? Ili je Bushova? Nemam pojma. Šta je ona? Ovdje imaju neki bodyguard. Klavir ode ja svirat malo. Aj ti marširaj. Sad sam da se sjetim gdje sada treba ići. Neku steđa. Mislim da ovdje treba ići. I izgleda da jeste. Jeste, ovdje treba ići.
Evo sad ću vam pokazat, ono su one ptice blizanci. Evo ovdje se onaj kretin može vidjeti. I nisam gubio. Evo vidite, isti. Sad ćemo mi da uđemo. Ja, nije dobar keycard. Kako da uđemo? Joj. Izvinite, sad ćemo morat da se vratimo. Zaboravili smo uzeti od američkog potpredsjednika keycard. Izvinite. Eto, će izgleda epizoda biti malo duža jer jednostavno ne može se ukraćiti. Može, ali ja sam, vidite, zaboravio uzeti keycard. Sad ćemo da idemo. Evo ga. Ne mogu drugčije ući. Evo ga vrata. Sam da ugasim svjetlo. Da se ne vidi šta radim. Ova sam vrata već uništio. Ili razjedinio. Ja krenu uzeti. S puškom je prošao ispred mene. Lik Ninor, ujuj. I stvarno poruka moja da budete humani. To nikako, uvijek zaboravim da vam kažem, evo sad se osjetio. Budite humani i pomozite jednim drugima, opraštajte. I eto, to je moja neka poruka ovim snimanjem. Evo ga ovaj. Car čeka predsjednika da ga ubije. Sad ćete vidjeti, on nije profesionalac. On je sad sve razjedinio. Napravio požar. Samim tim on nije profesionalac. Ja sam u nekim misijama profesionalac. Ovo sam sam jednom uspio prijeći. Ono, bez sankcije, ozbiljno. Prelaženje. Zaboravio zatvoriti vrata, sad ja znam kuda ga treba ganjati, Znam on da sad zeznu. Kiša pada, ja bez kišobrana, po brdima snjegovi se bijele. Sad si gotov, momak. Sad ću ga skinut. I snajper. To ne ide puca. Ja sam ga obario jednostavno. Sad ćemo da vidimo šta je on imao. Na to, joj. Slučajno sam ga skinuo.
Evo ga M4. Idemo sada se izvući odavde. Spasili smo američkog predsjednika, on nama ništa da da. Šti normalan momak. On ben ubija njem predsjednika spasio, gdje to ima? Samo što sam predsjedniku pobio malo osiguranja, ali 20 ljudi gore dole, mal hajde. Kada je to njom bio problem. Lako se izvući sad odavde jer sam pratite ove. Vidite koliko je jednostavno, sam pratite ove tuševe. Brate, on je ubio jednog njihovog čikicu. Da bi došao do predsjednika. Ali je bezobrazan. Koja vrata, sad idemo na ona. Razbatalili smo ih. Ova igrica se završava još jednom idućom epizodom koja najvjerojatnije izlazi sutra, a možda čak i prekustra. Ne znam ni hoću li ovo stići za nas, vjerujte mi, u gužvi sam malo, tako da eno sad Tatare, to vam nisam nikad pokazao. Vid nije ono sad Tatara, to lanac, mogu li ga istući tavom? A gdje je Satara? Hoću Sataru. Ajmo živo. Seško. Vidio, mogu ga prebiti. Ne mogu izaći ovamo. Oto što je... vidi čiko se to žira. San. Ko psihu. Sam malo. Ne, ovo moram bacit. Ono sad ko psihu. Vidite gdje je krv prsnula. Pustio vadu fin, gospodinu. Nisam ga možda trebao. Možemo da bežimo. Sad će ovo pištat. Šta ima u kovčegu? Nema ništa. Ja ga prešmo misiju i 51 ubijstvo. Aj gore dole. Psihopata, dobro. Evo ga, tu je tu. A neko se traži. To nisam ja. Dobro ljudi, evo. Nema niš zanimljivo. To je to za ovu epizodu. Podržite naš kanal. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!